It has been 6 months since I sold everything in Australia and moved to live here in Malaysia. That absolutely blows my mind. Apa yang kita baru tengok tadi sebenarnya ialah video daripada seorang mak saleh bernama Roman. Dan jujurnya, dia buat satu keputusan yang boleh dikatakan paling gila dalam hidup dia. Dia jual semua benda yang dia ada, tinggalkan segalanya di Australia dan pilih untuk pindah ke Malaysia. Gila? Ya, memang gila. Sekurang-kurangnya dari sudut pandang kita orang Malaysia. Yelah, keluar dari sebuah negara maju macam Australia semata-mata nak pindah ke Malaysia memang kedengaran tak masuk akal. Bagi kita, Australia selalu dianggap negara impian. Tapi realitinya, kehidupan di sana rupanya taklah jauh lebih baik pun berbanding di Malaysia. Dan sebab itulah Roman sanggup lepaskan semuanya dan mulakan hidup baru di sini. So why did I, at the age of 39, sell everything in Australia and became a non-resident and moved to Malaysia? It's because Australian cost of living is insane. It's so expensive to live there. I had a really good paying job in construction. I earned good money, but I still couldn't get ahead. I had a loan on my car. I barely had any savings. I was pretty much living week to week. And that's because I didn't set myself up when I was younger. Instead of buying a house, I invested in personal development. I invested in myself, which actually saved my life. And I'll talk a little bit more about that later. But so I now couldn't get anywhere and my future looked really bleak. To get into a property market literally for me felt impossible. Kalau kita tengok dalam video tu, walaupun Australia memang ada banyak kelebihan, realiti hidup di sana sebenarnya tak seindah yang disangka. Walaupun Roman kerja dalam sektor pembinaan dengan gaji yang agak tinggi, dia rasa hidup dia macam tak ke mana sebab kos cara hidup yang terlalu mahal. Di Australia, hidup rasa macam sekadar survive je. Tapi di Malaysia, hidup rasa lebih hidup. Sewa rumah, makan dan perbelanjaan harian di Australia hampir habiskan seluruh gaji dia. Nak makan luar pun kena fikir 2-3 kali. Apatah lagi nak simpan duit. Sebaliknya, bila dia pindah ke Malaysia, walaupun pendapatan mungkin lebih rendah, kualiti hidup terasa jauh lebih baik. Makanan sedap dan murah, sewa rumah masih masuk akal dan hidup rasa lebih tenang tanpa tekanan kerja yang melampau. Bukan setakat soal kos hidup, kehidupan sosial di Malaysia pun terasa lebih manusiawi. Roman sendiri cerita, orang Malaysia lebih ramah, senang nak bertegur sapa dan tak berkira nak tolong walaupun baru kenal. Rasa kejiranan dan kebersamaan tu masih kuat, sesuatu yang makin susah dijumpa masih hidup di Australia. Alright, on my way to grab some lunch, I got invited by another local out, which is so nice. It still feels so strange that people message me on Instagram or TikTok and invite me out and want to show me around and want to show me Malaysia and different foods. So it feels really, really good. And I'm really looking forward to it. We're going to grab some lunch and then maybe hang around for a little bit and then get some dinner as well. So there's some places that she wants to show me around, take me to, and yeah, it feels really good. And what a day for it. Look at it, not a cloud in the sky. It's gorgeous. It's gorgeous. You. Alright, I'm gonna make a YouTube video about it as well, so keep an eye out for that. But I'm really looking forward to this. Daripada kisah ni, kita boleh nampak betapa tak seimbangnya kehidupan di negara barat macam Australia. Selama ni kita selalu anggap negara barat sebagai negara yang sempurna. Tapi hakikatnya tak semestinya begitu. Kos hidup tinggi, tekanan sosial dan pelbagai masalah lain buat ramai orang rasa terhempit. Berbeza dengan Malaysia, kehidupan di sini terasa lebih berperi kemanusiaan. Kisah Roman ni sebenarnya buka mata kita bahawa kemajuan sebenar bukan sekadar gaji besar atau status negara maju atas kertas. Apa gunanya pendapatan tinggi kalau hidup penuh tekanan dan tak ada masa nak nikmati hidup? Malaysia mungkin selalu dipandang rendah, tapi bagi mereka yang benar-benar hidup di sini, negara ni menawarkan sesuatu yang makin hilang di barat. Keseimbangan hidup, ketenangan dan nilai kemanusiaan. Dan mungkin tanpa kita sedar, itulah kekayaan sebenar yang kita ada.